سریدا ناوی من دلوان کوبانیه. یعنی مروفش بو باجار کوبانی بینه سر زمان، یعنی باجاره که راستیجی دواره چاندی دا راستیجی وسا خورده همد من هنر داد ملی چاند داجی راستیجی وسا تی ناسین ریبر آپو دوباره در باز بوجی، یعنی راستی باجاره کی وسا تی ناسین جبر ویجی مثال دولتا ترک دخواست ایرشه بسر کوبانی دا بینه، یعنی برای که داعشه. اما تابی که ام بیجن شروانên YPG و YPJ دووردا قدره کی جبر خادان حیا داویجی سوزکو دابون ریبر آپو سوزکو دابون شهیدا سوزکو دابون گله خا راستی جی لی خادی درکتن دووردا حیا کêliyên داویجی تیدا برخادانی دانا مشاندن بلکه دوی دمه داجی مثال متخاص از بچم باجار کوبانی اما ریک نین بو و شرجی هبو ام کوچبری آلی باکور کردستانی بون در باسی باجار رهایی بون، یعنی دوی داری دا متخاص از بچم تبلی بم کو باشداری و برخدانی ببم. اما دوی دمه دا مثال پر حوالین بریندار یه گازی حمید در باسی آلیم باکور بون، یعنی بریکن رسمی در باسی بون جبو کو تداوی ببینن. یعنی حوالا گوتن وی داری هین پیشتی های کو آلیکاری بیداین جبر کو همی بریندار بون کسی کو لوان میزه بکجی راستیجی کم بون دور دا از چون من آلیکاری دا و حوالانا، یعنی دبیجن آنها دولتا ترک تخازه YPG و YPJ وقت تروریست اعلان بکه، اما دوی دمه دا جی همی او حوالانا رسمی در باست بون، همی چکن عسکری جی لوان بون پرکس هبون جی بیله گیشتن وی داری جی شهید کتن، اما دیار بون کو شروانên YPG و YPJ نه جبر کو جله وان دا برخدانی کو دور دا داون مشاندن، یعنی راستی جی وان ده تا خویانی کرن دخواستن دولت دا بون ام بیجن دمانگه که دا شروانên YPG YPJ هبون، اما دمانگه دن دا جی یه داعشی جی دور دا جی ده تداوی کرن بلکه هندک هوا جی دور دا هاتن گرتن هندک هوا دیسا در باسی باجار کوبانی بون لیاما خطری ویجی هبون بلکه از بخواجی وسا قدر کل گل وان مان هندک هوالی کو دوی دمه دا بریندار بون انا هین جیان دیکن حوالین گازینن هندک حوال هبون شهید کردن، اما راستی جی مروف الوان میزدی که دمگو دست بکی جی من او حوالان دید من بخوا یعنی پر مراق کر راستی جی افچه حقیقت دنوا ملیتان ریبر آپو دا هیا کو انسانک تو میزد که وقت سیویلک بجی دمگو نخواش دکه همان دچه، اما اف شروانên آزادی تمیزد که جی رقمی کو آوایی که پرگران جی بریندار بینه، اما حیا داوی جی البرخاد دان تمیزد کر دمکو یکمی جی چاوی خواه دکرن هر او گوتن ده سر زمانی وانش تا محسوس دایا ریبر آپو محسوس دایا شهیدا محسوس دایا گل امی کوبانی رزگار بکن دوه ام پرزو باش ببین که ام وگرن کوبانی دیستا برخادانی خواه دوام بکن، یعنی از لوا حوالا دمکو میزد کر راستی مبخوا پر هیز دگر، یعنی من پر دخواست که از بخواجی تبلی ببین از بزامن که مثال اف حقیقتی کو دوان دا و شرطی چیه، یعنی دکتور نوی داره جی هبون کو مثال او حوالان تداوی دکرن بخواجی دگوتن یعنی هر تی گوتن کو مهانه ریبر آپو وقتش تکی معجزه یا اما ملیتان ریبر آپو جی ویرنگینن، یعنی انسانی کو مثال ام بیجن میجی نین به آن دست نین به لنگ نین به نکان جیان بکن، اما ملیتان ریبر آپو دیسا جی به اراده خواه به سکنه خواه به برخدانی خواه دیسا خاصر لنگا دگرن و جیان دکن، یعنی تختور جدوی کلی دا دمکو چاول شروانên ریبر آپو کت، یعنی بخوا بیل هندک تختور جی گریان، یعنی گوتن راستی جی ملائکن معجزنن اونا چاوا انسان دکانه پشتی او قص برینداری گران دیسا جیان بکه، اما راستی جی پشتی کو از تبلی بوم من فهم کر که راستی جی اف کسین مگود یعنی هر ملیتان کی ریبر آپو وقت حقیقت که هندره ویدا وشارتیه، اما اصلا او حقیقت کو هندره ملیتان ریبر آپو دا وشارتن او کو فلسفه ریبرتیه برکو فلسفه ریبرتی دناب خدا گرتنه کی جبروی اراده وان پر خورده حیا دوی بر خاددن و تجاری یعنی سوزا خا پاش دا نگر حیا دوی سوزا خا پکتینن قاسی کو چاوی خا وکرن دیرک من گوتن انی بچن کوبانی رزگار بکن توی برینداری در باسی کوبانی دبون و انی وسط دوام دکرنجی، یعنی دوی دمه شهر کوبانی دا یعنی دولتا ترک پروسا یعنی دگوش خا باور داخفی کی
ev qas çete perwerdekirine rêkirine Kobanê yanî bikan be di nava çend roja de Kobanê bigire her timî jî digo Kobanê ket û ha ket ama ti mezedkîl beremberî wê şervanên YPG û YPJ heya dawî berxwedan şervanê ku bi vî rengîn ne hatine perwerdekirin ku tu jarî tirsê nizanin heya dawî şer dikin û heya dawî jî li berxwe didin û her timî armanca wan jî serkeftin e û ji wê armancî jî tu carî jî paş de venegirin û tu tiştekî cudatir jî nav kirin û xwedî soza xwe jî derketin heya dawî jî şer kirin jî her çi qasa jî xûn hatibe rijandin jî ama soza we şehîda hate pêkanîtin û serkeftin jî dest xistin. Bekî di wê demê de misal ez ne şervanekî YPJ bûm wek sivîlek bûm nav bajêr de me jiyan dikir misal ama me didît ku çi qasa Dewleta Tirk di wê derê de alîkarî didan ev çetê ku heyîn bixwe jî di nava bajêr de rêj çetera vedikir temêzet kir di nav her kolanê dike cî hebûn ku wek dibêjin perwerdî ku dînî li wê derê de hat dîtin ama hemî jî li ser esasê DAİŞ'ê bûn. Bekî dema Bajarê Kobanê de jî bi hezaran DAİŞ hatin şandin ama ev DAİŞî ku derbasî Kobanê bûn çavê berxwedaniya YPG û YPJ ketin çavê çanda Kobanê ketin yanî gotin evnan ne teröristin em çimal beremberî wan şer dikin bekî hindek kes poşman bûn jî paş dakşiyan hanê çete hebû bixwe jî anîtir ser ziman işte ev ne şervanên YPG û YPJ'nin insanên azadîxwazin serokê wan esîr hatî girtin welatê wan bindesej bû wê şer dikin em çimal beremberî wan işte şer dikin poşmantî xwe ev DAİŞ hindeke jî anîtin ser ziman ama yê ku heya dawî jî li dû fikra Erdogan dimeşin henin û heya dawî jî heyan anhekê jî bi DAİŞ re çil serê kaniyê be çil efrînê be jî hîne jî dewam dikin.